Ibi byiza cyane rezami nizere kumeze neza cyane aho muherere hose ku isi. Nkabanje kubabwira rero kuri Mason Greenwood ndetse ni Phil Foden rero gahunda yabo saga yabo kabisa seri bakinnye yose n'ama episode yose. No kuvuga ngo rero aba n'abasore babiri bakiniye ikipe y'igihugu y'Abongereza banahamagaye ubwa mbere na match ya mbere bagaragayeho ya Iceland bakinnye muri weekend batsinda igitego kimwe ku busa. Match imaze kurangira Mason Greenwood akaba yaraje muri Iceland already yari afite umukobwa bavuganaga w'imyaka 20 w'umumodo akaba yitwa Nadia Sarifu Lindo Gunnarsdottir. Uyu mukobwa akaba afite n'umukuzine we witwa Lala Krozen w'imyaka 19 wiga amategeko muri Iceland y'umupetite w'imyaka 19. Mason Greenwood amaze kugera mu gihugu cya Iceland match yararangiye nta kindi bagiye muri hoteli ari kumwe na Phil Foden arangije ahamagara wa mutoto. Nibwo bavuganye ramubaza ati gukora iki aramubwira ati ndi gutembera ndi hanze uri kumwe nande ati mubwira ati ndi kumwe n'umukozine wanjye ati mu propose ati se mwaza kuri hoteli kuri Radisson Blu bari mu iyi hoteli ngira ngo urayibona ikipe y'igihugu y'Abongereza yari icumbitsemo. Abakobwa baraje kamera za hoteli zirabakacira abapetite bawe baraza bigira kumwe na ba Foden ngira ngo urabona ko na mbere yuko bahaguruka already Foden yavuganye n'aba batoto ariko mbere yuko avugana nabo akaba Mason Greenwood yababwiye kuza kuri hoteli. Foden ahita amubwira ati urabashaka kubazana kuri hoteli gukora iki? Mason Greenwood ni umukapo bana n'umwana w'umunyamujyi ahita amubwira ati uratekereza iki? Urumva ubwo aba petite baraje barahageze kamera zirabafashe zimaze kubafata tayari. Inkuru kuwa mbere mu gitondo hanze polisi yo muri Iceland ikaba yavuze ati abantu bica amabwiriza mu gihugu cyacu turabaca amafaranga babaciye 250 by'ama-Icelandic krona akaba n'amafaranga hariya angana 1300 by'amapound bombi ko ari babiri uyakombaye inzo neba amafaranga babaciye ayo bazayishyurira. Ubwo FA Manchester City Manchester United bahise bashyashyana vuba amatelefone amajeti biki byose kuri kipe sohereza jet ije gufata umupeti we imutahana kuko ntago bagomba gutahana. Bakaba bahise rero bataha ngo bagize mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe y'igihugu y'Abongereza igomba guhaguruka igataha nayo izamuka hariya ariko mbibutsa ko Foden akaba afite umudamu mwiza cyane witwa Rebecca Cook. Arabona hanga rwose bari fotozanije bari kumwe cyane mu gihe Mason Greenwood umugirlfriend we witwa Harriet Robinson mu kwezi kwa gatanu bamaze gutandukana we nta n'icyo afite. Urumva ubwo rero umva Foden agomba kurwana n'ikipe y'igihugu y'Abongereza Manchester City coronavirus polisi ya Iceland zamuka no kugeza mu rugo afite n'umwana urabona hanga rwose tayari mu kwezi kwa mbere urabona ko yamwerekanaga afite umwana w'imyaka 2 already. Foden si n'ubwa mbere yishe amabwiriza ya COVID-19 no muri saba murabyibuka ko yigeze gukina umupira kukirwa hanga urabona yifotoza na bagenzi be kandi igihe bari turi muri quarantine lockdown icyo gihe match zarahagaze akaba rero yarisha amabwiriza ariko biza kurangira muri Manchester City ntago twamenye byakurikiyeho. Ubu rero ni aferi yo gukurikirana urumva ko bitoroshye. Hagati aho ngaho ariko aba bakobwa babiri bombi uwitwa Nadia rwose akaba yagiye hanze aganira n'ibinyamakuru byo mu Bwongereza bavuga ati rwose njyewe sinari mbizi aba bantu narenze ko bari muri quarantine rwose bemerewe kudahura n'abandi bantu nta nubwo narinzi yuko bakina ibyo by'imipira ntabyo narinzi ebwana. Bakavuga ati rwose turafiringa sorry kuri bo rwose turabihanganishije iyo tuza kuza kumenya ko ari abantu bari muri quarantine doko bari batemerewe kubonana n'abandi bantu bafungiranye ahantu ntago twari kubyemera. Akaba rero Phil Foden yagiye kuri konte ya Twitter mu byukuri yandikaho rero ubutumwa bwo gusaba imbabazi mu byukuri avuga ati rwose kuri story tujyanyeho ibyabere muri Iceland mu byukuri dusabye imbabazi Gareth Southgate ikipe y'igihugu y'Abongereza staff yose amafana club yanjye fa muryango wanjye urumva ni hatari umupeti ubwo imbabazi azazihabwa ariko aba bana nyine bo muri iriya myaka rega nawe urabyumva bari hatari. Ubwo rero ngaye nguko uko ibintu bihagaze reka turebe igikurikiraho. Les amis, bibe byiza cyane.